sa ovoga mjesta što ću im poručiti neće biti ništa ni šta ćemo ni kako ćemo. Ali jednu stvar odavde moraju dobro da upamte. Ko da je upamti? Ne znam ni kako se zovu načelnik Centra javne bezbjednosti, gospodin Branislav Šehovac. Bane, nećemo ti dozvoliti u nedjelju ujutru ono što si radio prije 2 godine. Nemoj se igrati s tim. Nemojte se igrati sa srcem Istočne Iliđe i Srpskom demokratskom strankom. Prošli put smo vam oprostili, ovaj put vam to nećemo oprostiti i spremni smo da vam se suprotstavimo. To da znate. Pod palicom načelnika Policijske uprave Istočno Sarajevo, gospodinom Branislavom Šehovcem. Ovo se već jednom desilo, odnosno 2 puta. Kakva bi mi bili ozbiljna politička partija kad ne bili spremni na ovo? Ovim putem poručujemo, mi smo spremni na sve ovo. I ono što je jako bitno građanima poruči, da mi jako mirno spavamo. Da li spavate vi, ne znam. Znači, na svaku vašu akciju imamo reakciju. Nećemo dozvoliti ono što ste planirali po cijenu naših života. Hvala lijepo.